Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Ni kaanuman, di kay agibalas, gagayem ko. Bayan nyo ati Diyos ti agibalas. Tanailanad itinasantuan asurat, syakto ti agibalas, syakto ti mangsupapak, kuna ti apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Tangay awanen ni Manang Anita kabsat ko. Kan nabayag matan anatay day di tatang mo. Da kamin kin ni Felimon ti agbalin agar dyan mo Samara. Sumurot kan kada kami iji balay. Kasano nga iti balay mi, Auntie Sinayda? Maila ko to'y balayo. Ta isupay nga usaram nga agadal. Ay kasta ka di, Auntie. Sige nga, Rod. Ala, irubat mo nga rodan amin abadbadom. Tao may kanagnaad iji balay. Apay ngayon sangpet mo dito iti kaanakam, Sinayda. Gaputa dito yan nga agnaad. Anya? Asino timang pakan kan kuana? Katdata. Sana bale, tapakairanudan ta. Pagbalinan ta akatulong. Kan siya kung timangila ko kadagiti sani ko, anapanawan dagiti dadakkel na. Nasaya at nga rod na kasta. Tano umayla dito ipapakpakan kadata. Uray saanen. Ipalubos kumat nga rod akasta. Siyempre, saan? Dito'y babati ayan ti kwartuyo. Makikwarto ka kadagiti katulong. Ay, kasta ka di, Auntie. Oh, apay, ada reklamom? Ay, awan mat, Auntie. Kan tumulong kamatan kadagiti amin at trabaho ti katulong. Agbalinak ka di akatulong, Auntie. Saan mo't amabalin, alibre ti panagnaod mo dito eh. Tada kami ka ngarod ti mangpakankan ka. Sige, Auntie. Okay lang. Basta tinapatag, pagadalan da. Sige, pagadalan da ka. Ngamsakbay asumrak ka iti pagadalan. Masapol at tumulong ka ngagtrabaho. Kan kasnamatan inton makasangpet ka, anaggapo iti pagadalan. Plancha man pa iti uniforme, Samara? Nga maladaw ako, Nancy. Ni manang sindilangan ti ibaon mo amang plancha. Kaputag dardarasak mo. Saan ka kadi makauawat? Sika, ti kayat ko amang plancha iti uniformek. Kayat mo, tay pulong ka ni mama? Sige man langan. Saya atam ti mang plancha iti uniformek, ha? Nagalas at talaga ti ugali day ta akasinsin mo. Maala, yig mo ta siya kung timang plantya. Agrubat kan, tapno saan ka amaladaw iti pagadalan nyo. Agyaman na manang sindi. Nakasingsingpot ka talaga. Gaputan na singpot ka mat. Sige nga rod manang, taagrubuatak matan. Wen, umay mun tulaangan alaan to'y uniforme ti kasinsin mo. Tas ikatimang tad kan kwa na. Uwan manang sindi. Auntie, mapana ko ni pagadalan. Sige, agawid ka dagos, apaman amalpas ti klasem. Uwan, Auntie. Kat, anya pa lang arot tar aramidam. Mapan ka na. Tibalon ko ngay, Auntie. Oh, at to'y tibalon mo. Ha? Daytoy laang, Auntie? Ano sampay laday ta? Sige nga rod. Inakon, Auntie. Una yun, kas kala mabisbisinan asim mangpot. Apay, di ka nangan ije pagadalan niya? Itaakla ang amangan manang sindi. Kurang mo't ngamin tinted ni Auntie Sinayda ang balon ko. Ay, una yun. Saan da ka mat asusweldoan? Saan ka din? Rumbang kumamot nga ikanda ka iti pagkaan mo. Wan nga rod manang. Ngam sa anak latan ang nagtagtagari. Amangan ngamin no kaungat nak ni Auntie. No agreklamo ak. Nagalas at talaga ti ugali da. Agtrab-trabaho ka mat. Pinagbalinda ka akatulong, uray ka anakanda ka. Anya pa lang ter aramidam Samara. Saan mo ako na asaan ka manin nga lunch?
Mga anak to ninton agawid ak Danilo. Kurang matlaang ti pagkaan ko. Kumut-kutong kan. Inton kwan, nagsakit kan. Awan mat maaramida. Agkurang mat ngamin ti ititad ni auntie a kwarta. Oh my God, sumurot ka kanya kaya kantin. Nayuna kung ti kwartam, tap na makapangan ka. Saanan? Kababain mat. Oh my kakit din. Bayadam to nuad na kwartam, numabain ka. Alaman laangan. No kasta, kasinsin mo gayam ni Nancy? Wan Danilo. Kat no nagbarayuboy day jay. Magatang na amin akayat na. Nagpipintas pa iti suot na. Amok dayta. Ngam saan naklatan nga agtagtagari. Makipagnanaedak lang amin kadakwada. Una, ngam kunam mo tapi nagbalinda ka nakatulong. Di rumbang ko mga itidamot dagiti kasapulam. Nasaan ko maapi mo sa dagiti dadakkel ko? Saan ko maamot akas to iti kasasaad ko ita? Ala, Uston, di ka nagsangit. Igaid mo lat ti agadal. Tapno makabirok kanto iti napintas sa trabahom. Wen, kasta ti araramida. Kitaam ka diti kasinsin mo. Kaslasan mo't anapasnak iti panagadal na. Kanayon ang makibarkada. Gapo siguro tabak nang da. Isu akasta. Ante, mabalin ka di anayunan nyo matibalon ko. Arig na saan akong amangan iti aldaw. Ano samnoan niya ti maitid ko? Mama, tibalon ko ngay. Oh, at titibalon mo, iha. Aha. 500 manan? Kinunak lang arudan asaan nga umanay ti 500 abalon ko. Anayan yun asa nga ribo. Unay kalakit din ayan, Nancy. Ah. Oh, adtoy. Thank you, Mama. O sige, mapanakon. Auntie, sa nga ribo ti balon ni Nancy? Isungaminan, tinakairuaman na. Idinto ta siya kat 100 pesos lang ti balon ko. Wano 150 lang ti maitid yung. Agyaman ka pa'y ket di tapagad adalan da ka. Awan karbangam nga agreklamo. Mawatang. Owan, auntie. Ala, pumanaw kan iti sangok. Apay akastoy dagiti gradom, Nancy. Anya nga ron ti maramidak. No kasta dagiti grades ko, Papa. Saan mo samot ngamin nga ipaspas nagti panagadal mo? Apay ko maasaan. Apay nga ni Samara. Ket nagngangatom at dagiti grado na. Mabalin ka di, Papa. Saan na kami apagkumparaan iti dayja a babae? Amangan no saan ka makagraduar no kastoy laeng dagiti gradom. Adda remedyo dayta, Papa. Baknang tayo. Saan ka di? Ita, tadanda ni tayo naggraduar. Anya ti planom? Planok ti agabroad. Kayat ko nga yabrod tinlepas ko a kurso. Nasayat na ita planom. Sapay la ko ma, tamapasayaat ko mo ti biyag ko. Sigurado da ita. Gaputan nasayat ka tao. Isong ay karkararag ko matibaligim. Agyamanak Danilo. Sigurado nga men, ano makipagnaudak pay laang kadaan ti Sinayda. Ang mga no irurumandak laang. Amok nga min asandak nga impatag. Orela ko maimpagpagapuda akadaraandak. Dahita nga rodkat. Isuda pa'y gayam tinangila ko iti solaryo. Sobra-sobra ko mapag-adal mo dayjay. Asaanin anasken apagbalinan da ka akatulong da. Dayta pa'y nga ro ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngam, baybay aklatan. Taamok, dinak baybay anti Diyos. Kunak no makagraduar ka. Ngam nagadumag gayam abagsak mo. Masaduta kon nga agadal, Mama. Kat, anya nga rod ti aramidam ita. Agbiro ka kiti pagtrabaho. Adda nga tamastra kam. Apay kit din nga awan. Ken no awan man, adda ka di problema kat baknang tayo man. Ay, sayang dagiti binusbos mo a kwarta. Ta saan ka gayam a makagraduar. Mama, mabalin ka di.
Sardangan na kon, asir-sirmonan. Kasta, talagang agabrod ka. Wen, Uncle. Makamu ka, no day tatikayat mo. Saan mo matakayat, ibagbagakan ka? Agyaman naglaangan, Uncle. Talaga ka di asahanin nga agbaliw ti panunot mo. Manuti kayat mo asweldo, tapno agtrabaho ka lang iti kumpanyami. Sorry, Uncle. Ngam talaga akayat ko ti agabroad. Imbag man, ta saan ka nga imanugot nga agtrabaho iti kumpanya da Uncle mo? Amok tumutla ang asaan da nga iti ti husto asweldok. Amok apagbalinan dakla ang atagabo. Kat no agreklamo ibagadan ton, ano awan da? Saan nakalpas iti panagadal ko? Husto ka, Samara. Isuan na sayat mo, tanapanunot mo ti agabroad. Kat pasaya atom ti biyag mo. Felimon, panagkunag, ilako tayon to'y balay tayo. Iti kasta, maituloy mo ti agpaagas. Sa dinong harot ti pagnaidan tayo. Saan ko nga inlako ti solar ni Samara? Ipasimpatala ang ti balay da iti. Taiso ti pagyanan tayo. Makamu ka. No kasta ti desisyon mo. Amumat, nakapsuta kon. Iso asikan ti agdesisyon no anya ti pagsayaatan tayo. Ni kumanan si tinamnamaan ta makatulong ka na ta. Takastoy mo't tan analogi ti kumpanya. Saan mo't anakalpas iti kurso na? Sakit nasikukan a balasang. Iso nga ad-adan ti panagrikat tayo ita. Manumatan atawon ko dito abroad. Adon tinaipundar ko iti Pilipinas. Siguro, panawon mo nga aginanaak. Agawid akton. Tasya kung ti mga sikaso kadagiti negosyo iti Pilipinas. Sinurpresa na kami amin Apay, asan mo nga imbagbaga nga itagayam ti panagawid mo manipod abroad? O, di saanin sorpresa, no imbaga? Talaga ka di, asaan kan nga agsubli di abroad? Saanin, Danilo? Tapno maasikasok matendagiti na ipundar ko ang negosyo diti Pilipinas. Rumbang lang. Katagyaman akan ka. Ado ti na itulong mo kanyak. Maragsakanak para kan ka, Samara. Saan na nakas itisigod ti biyag mo ita? Maragsakanak a makakita manunken ka, Samara. Talaga sinapol ka, manang Cindy. Gapo, takayat kung agtrabaho ka kanyak. Ay wala, maragsakan ak ngagserbikan ka, Samara. Saan ka apagbalinan akatulong, anya? Ha? Anyangay nga road. Si Kati mang bantay iti may sa restaurant ko. Ngam dito'y kabalay nga agnaad. Ha? Kasta ka day? Ay na, talaga abak nang kan. Ayun gayam, Samara. Amom ka di amarigrigat itanda Sir Filimon kan Madam Sinayda. Ijay dan balayu iding agnanaod. Saan nagayam ngayon lakaw? Kunor arigan, kukom day jay. Kasta gayam. Wun, kit ita, kabailam idan alabanan. Mabalin mo matan nga aramidan tinar-aramid akang kaiday. Saanan, manang Cindy? Iti ka ano man, jak pinanunot ti agibalas. Kinon konak iti kaunggak ang makaamulatan ti Diyos. Kat kitaam ita. Sino papakan ti Diyos dagiti ado arigrigat ko idi. Kat daan ti Sinayda ken Uncle Filimon, at dadaitan iti kasasaad ko idi. Ay, talaga anasingpot ka, Samara. Gaputadyak kayat nga abuswon ti impaay ti Diyos kanyak. Gaputa mabalin na asuplyan iti anyaman nga oras.
Imayak takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Samara. Pasensya kan no inimimutan ka iti balasang ko. Nabayagan day di apanawon, auntie. Napakawang kayon. Nakasingsingput ka. Iso ang nakabakbak ng kaitan. Agyaman nak, auntie. Ay uwan kayam. Da kami tinagnaad iti solaryo iti. Saan ko nga inlako day chay? Kat mabalin mo asublian anyaman nga oras sa kayat mo. Saan kon asublyan, auntie? Kukwayon day jay. Agyaman ako na ay Samara. Kat adda ko mapay may sakit dawakan ka balasang ko. Anya day ta, auntie? Numabalin, o may kumamot ag trabaho kan kaninansi. Adda anak na, ngam intarayan mo tinakasikog kan kwa na. Sige, awan parikot iti day ta, auntie. Anno gutak, tikid daw yo. Tinasaya at ti kababalin na, bendisyonan ti Diyos, ti biyag na. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.